Tambay! Hello, kumusta? Good morning, good afternoon, kan good evening, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagiti barbaro nga nagpa-share ito YouTube tayo, kat mabalin nyo ti ag-like, share, kan subscribe, kakabsat. Salamat kada kayo amin. Tin tayo i-drama, kat manipod kanigayam tayo nga naglamang itinagan nga Danilo. Basan tayo ti surat na, Dear Kalambay, may papan iti panag-chicks ko ti istorya kanyam. Nalaingak nga mga laltit iti babae, iso nga ado ti mailawaan kanyak nga uray adda asawa. Kat may sa ni Julina nga na chicks ko, ngamhana nga pudpudno nga naganda ta Julina. Rugyak tag istorya, idag ar-aramak pailaang kan ni Julina. No kaya tenak, ikan ka iti house and lot mo, ading Julina. Luklukon nagsamat manong. Nini, luklukon na. Saan? Seryoso ak. I love you. I love you to ko naman mata na. Adama asawa mon. Kaduray di ta ibagbaga isikret ta adeng. Pangalaam ko mamot iti house and lot nga itad mo kanya ngay. Adda balay ko di probinsya da inang kau. Awan nagnanay di jay. Bakante da jay. No kaya tenak, ijay ti pangibalayak kang ka. Agawid ta ijay ayandanan kau. No ngay agipulong dananang mo iti asawam. Saan? Ta kontrada nanang ko iti asawa. Ha? Saan da nga kaalani ti asawa? Kanayon da nga gapa. Anya? Ay, nung makita na kaninanang kau, sigurado akayat na kadayay. Kasta ka di? Wan, isong aklunan na kaon, Julina. No kayat mo, ikan kay ti kwartang. Ha? At pa isaw? Wan, basta aklunan na ka, kan sumurot ka kanyak, tada papananta. Ha? Sa dino ngay? Ay, na, dumagampay lang. Amo mo na, Onya, mapantan? Ay, o sige. Sikat ti makamo, Mang Danilo. Rabiin, ngamawan pala ni Danilo nanang. Nay, napanan na aya. Addala na pan na ginatang. Ngamawan matan. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Ay na ang mga nuadaman na sabat na barkadanan kat napandaman na giinuman. Uray ko maano ag text. Tapno sa anak nga agdanda nag-akastoy. Un nga rod unay mo't day dya taon. Napanan naman nga tan. Uy, Danilo. Agriin ka. Parbango nun. Danilo. Ayan niya turasan, Julina. Alas 4 na iti parbango. Kung na mariingan kay ti kasta nga oras, iso ariniin ka. Wala, agawid tang rodan. Agad tay kwartak ngay. Kung na mga ikan na kiti kwartak. Kwa. Ay, tayo wallet ko nga. Naitaman ni napandagan iti pantalon mo. Nay, apay nga. Awan mo't karga ti wallet kaon. Ha? 10,000 pesos ti karga ti wallet kaw. Hanggang awan mo't tan. Inalam samot, Julina. Anya, ay agdala ka. Di ka basta pabasol, tadyak kinot ko ti tawalit mo. Agtatakaw ka, Julina. Awanin na lalak! Adda! Si kamot na ti kadwak dito silid ngayon ta. Isu asika tinangala. Awang nga rin nalalak! Di ka naglibak? Ni, Idarong ka no di mo isubli dahi dyan, Julina. Isublim ti kwartak. apay nga yasak ti pabasulam! Kawamay nalalak! Kinapanan nga ro ti kwartak ngay. Alagi dahin, isubli mo tinalam a kwartak, Julina. Awang nga raw! Ay, anya nga iti pagbayad ta diti hotel kat napukaw matin ti kwartak. Di uray kapkapan nak. Kita am ti bag ko. Awanin nalalak. Ay, ayan na nga ro dahin. Naragrig ko nga tayo di kalman dahi jay. Ay, awan mo't apulos tinabatin diti wallet kaw. Jolina, pakibayad mo man pailahan ti babayadan ta diti hotel. Ta, bayadak to ka. Aniya?
Dayjay ni Julina. Isaw hindi nagbayad dito'y hotel. Oraya kun dito'y. Tapno di namot kun kuna. Kas jay laeng ti strategy. Tapno makalusutak. Naimbag langit dahin tada kwarta ni Julina. Ala, rumwartan ditoy. Mangilawlawan ka, Danilo. Ay, napukaw mo't ngamin tay kwarta. Bayadam dyan bayad ko Utang mo day dyan. Wen, Kanjay karim nga itad mo kwartak. Bayadam mo't laang wen, alala. Agawid ta nga ro tayo, Julina. Kat kaano tamanan nga kita ngay. Kwa, ito no may alawas manin Sige nga ron, umuna ako na rumwar. Basta bayadam to ti utang mo kanya ka. Wen! Makabaybayad mo ta. Pag ano kumangay, ti makisinarak ka. Ha! Pag may sa Arabi ka lang, Julina. Nagturturugam idirabi Danilo. Ay na, bakit dandani akaun? Dandani dak pinatay. Dandani dak insalvage. Naimbagata nakatarayak. Apay, At danang sanib kanya kiti kalman. Armado alalakay. Inlugan da kiti kutsay. Idikwan, impanda kiti abandonado abalay. Inrakad da kijay. Adik lagit ni dagijay. Nagaduda si ka. Bantay sarado ang kadakwada. Naimbag ata nakatarayak. Ay na, magdaasawag dandanin to'y asawam. Naimbag ata nakaruk ata kat nakatarayak. Anya, asino nga'y dagiti ng dukot kan kwa na? jak amuan nanang. Ngam kasladyak mamati iti imbaga di manugang yun nanang. Ha? Awan apulos dungir na nga uray basit la kuma. Kano inrakad na, kasano kuma anak karukat. Kat kuna na abantay sarado dagiti armado alalaki. Ay naanak kaw, dinamag mo kumaa, no kasano anak kalibas. Ay na, saan nanang? Taam-am mo kun ti asawak. Amok ti style nan, nalaing nga agartista ti asawak. Isu adyak basta mamati itimbaga na. Ha? Kanayon nak nga artistaan ni Danilo. Best actor di manugang yun, nanang. Oo na yan. Anyamat tanda ito yung asuyab. Itay kapay asuyaab. Apay, napuyatan ka. Ay, awan nga road. Napuyata na. Tadyak nakaturturog. Idi inrakadak dagidyalan lakay. Kat, intay i-report ka dagiti pulis tinapasamak kan ka Ay saanan? Amangan no, agpagad ta doa. Amangan no, saan laasyak ti dukutin da. Diyak kayat nga iraman da ka bakit? Apay nga in-cancel mo di awag mo. Asino day jay? Diyak amam mo. Wrong number sabat. Umawag manan. Sungbatam Taamangan no emergency day tang awag. Depen ka man la silpunan. Narigat ti basta mang sungbat iti awag no di mo am-amaw. Hello, Julina. Ape, ayang nga umanawag ka. Tay utang mo ngay. Di ka matlagbayadan. Apay, di ka malagpakita dito yan. Apay, itatagam ti utang mo kanyak. Kari ka kari. Kunang pengay kan nakiti house in lot ng bulili kong kamagayam. Sarde nga nakon nga awagan taamangan numakadlaw ti asawak. Diyak kayat nga aga pa kami. Bayadang aro ti utang mo Tano saan? Ibagak kan ni bakit mo tinapasamak ka data. Kan i-forward ko kan kuha na ti video ta. Video ta nga? Video tayo di hotel Ha? O anya, nakiktot ka? Di mo namnamangan nga video ti amin iti hotel? Ha? No ti among katuwahis ka, nawawais akpay. Anya? Alan, agbayad kan. 10,000 pesos sa amin ti utang mo. Anya?
Nagdakulan nga. Ay talaga, kasta! Tabayadam ti pa ng lukong kanya. Kat, kano nga agbayad ka? Awan kwarta. Agpili ka. Agbayad ka, ano i-forward ko kani bakit mo ti video ta? Tapno mom, friend ko iti Facebook ni bakit mo. Anya, ay sana tila i-forward mo iti asawa ka. Di ka agar-aramid, Julina. Agbayad ka nga road, tapno tong palot timbagam. Bayad! Ha? Pag-usarami ti kwarta kaya, Danilaw. Pagbayad ko iti utang ko, tatang. Alan bayadak tumatlaan. Hay, at datay duldulin ka, naglakwak itinuang dita, igatang ko iti babaw, atarak na baraw. Di kayo madanagan, tapayadak tumatlaan, tatang. Promise. Sige. Nay, bayadang matla dagos, ha? Win, tatang! Adto iti bayad di utang ko, Julina. 2,000. Kurang da ito nayunam. Dita lang ti kwartak. Nayunam ko naknay. Kaya't mo tay forward ko kani bakit mo ti video ta. Ay, saan sige. Nayunak dita. Anayak at 3,000. Adtoy. Kurang da ita. Anayam 5,000. Tauray bayadam to no next jedad duma. Anya? Abay, nagdakulan nga iti singiram kanyak. Awam pala di tatay house inlat nga ibagbagam. Ha? Diyak kaya ti maululbudan Danilo Kunam nga ikan nakiti house inlat. Ayan na nga raw. Ay, kwa. Makita, di ka makatagari. Talaga nga inutuutunak lang. Isong agbayad ka. Uray hulugam iti binulan. 10,000 pesos lang mo't iti binulan. I-delete mo dita video nga ibagbagam. Ay saan? Idulin ko. Tano di nakikan iti kwarta. Aday forward ko kani bakit mo. Anya? Nan, kita mangarot ti bagbagam a video? Ay man, Jack. Baka makalagip ka. Katilan tuman pangalaltit mo kanyakon. Tapno maalam man ti kay kayat mo kanyak. Ha? Ala, anayang mo na 5,000 pesos da ito'y. Darasam! Sige. Mabit lang nga, Rod. Ayan jay asawa, Magda. Agsingirak man. Ha? Ni, apay, adda kada kayo, tatang? Wan. Apay, di lang bagbagakan ka. Ni, saan mat? Nangusaran na ngay iti inutang na kada kayo. Pagbayad na kanumit, iti utang na, anak ko. Ay, agsasaro naman ang text na ya, Julina. Agsingsingir manan. Just kinadya, babae. Nailaw anak kang kuhana, Hulda per magayam da dya, babae. Jak replyan. I-block ko kitin. Tapno din akong makontakpay. Aday ta. Awan mo't may pakita na a video kanyak. Pangbut-buting nala kanyak day jay. Tapno makaalay ti kwarta kanyak. Ha? Syakit din ti mamaysaan na. Oh, never! Hoy, Danilo, agreeing ka man. Ay, bigat magaya man. Ay, good morning, bakit? Good morning, tarupam! Anay ko, anya ka man din. Apay asinipat nakngay. Kita ang manday to Tay video mi kay Julina. Nangalam di tayo. In forward ti babaim kanyak. Awanan kay ti ba? Mananalilaw ka! Gusto mo na. Kwa. Siya kaya dayta. Kay ingas ko la siguro dayta. Saan asyak dayta? Awanan ka kit ti ba? Naminanan ngay nalilaw na ka. Napanug ako na mga awad kan mang pakpakawan kan ka, Danilo. Napanug ako na yan. Tarang, adda ka din ni Magda di balayaw? Nay, awang magbaraw.
Apay, napanan na aya. Diyak nga ron mo tatang. Kanayon matin ang marabyan nga agawid. Kan, di nakpay panpansinin ay. Aya, nagapa kayo aya. Saan mat tatang? Ang nakabasolak ngamin kinkwana. Nagbabawya akong day diyang inaramid ko tatang. Kan, agbalbali wakon. Apay, nagbabae ka manan? Tatang? Ay na, Danilaw. Apay kami na di mo maikat. Tiki na babae raw. Kare ka karay. Awan matungtong pala yung baraw. Iso ano, sinaan na kan. Awan maramidam. Taka na yun mo mat nga main alukwain, Danilaw. At dahitan ti awan ng bain na babae. Nasaya tadaran Magda. Apay, asinaw jay nakamotor akanayon amang itulod keng ka? Wala kang pake. Mabitla! Magda! Ibatan na ko. Asino da jay kunak? Kanayon ka marabyan. Kan kanayon nakamot nga itulod da jay lalaki. Lalakim ka di da jay? Ha? One! Apay, adda reklamom. Anya? Babaero kang tupay. Padasak mat ati ag lalaki. Sinaam da jay lalaki. Tamang anuan niya ti maaramid ko katakayaw. Aramidam ti kay kayat mo. Ta aramidak mat ti kay kayat ko. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan, Danilo. Naibaw ingan iti sabali ti panagayat ko kan ka. Isong agsinatan. Ket iso nga imayak. Ta umay kon yempa kidagiti gamit ko ta panawan kan. Sige, padasem ti sumurot iti da jay lalaki ta idarum kayo Magda. O sige, agdarom ka. Ngam iwaras ko mati video yu iti babaim. Ha? Sa anak amabutang amaidarom, taadamat armas ko, Danilo. Sige, agdarom ka. Taipost ko ti video yu, tapno ag-viral ka. Ha? Kayat mo? Ay, saan I-delete mo man nga minan da jay video. Iti anya aga po. Armas ko dayjay, uy. O ala, ing kaagdaruman, no kayat mo ti ag-viral iti social media. Napasangitak iti dayjay nga kanito tanatulalaak. Jak ammo ti panunutan kan aramidak. First time nga naramid ti asawak ti kasya kanyak, iso nga pirmi nga nasakitanak. Pinanawan nak nga rod ni Magda kat jakmat mabalintag darom, takas jamot nga rod ti kunana. Nga iwaras na ti video mekan ni Julie na ano idarom ko isuda. Awan ti sabali nga inaramid ko no diti, nagsingsing patlangan. Inijak ti nagbabae, inijak amin nga bisyok kat nagbalbaliwak. Kanayo nakpayan nga makimisa, kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, bigla nga nag-awid ni Magda nga adu ti bukol iti rupa na. Tabinugbog kano ti lalaki nga simurutan na. Nagpakpakawan kanyak, na siya nakmat kanya na iso nga inawat ko kat pinakawan ko. Iso nga tadta agdandan na kami manan kat na isobliente sigod nga kinaragsak me. Ingga na langan itati surat ko, dato'y gaya mo, Danilo. Ay na, uray no komporme tinang nangyari tinapalabas kanya yung agasawa. At least akat na urnos yumanan ti amin. Kadda kayo lagtamanan nga aging ganatadta. Kat pag nakman yun agpadpada tinangyari kanya yon niya. Agpada kayo nga nagbasol. Wano na ilawan nga at least nagpinakawan kayon. Kat nagbalbaliw kayon nga duwa. Sige, itultuloy yung arod ti kasta nga galadyo. Tapnuhan kayo manan nga agka-problema kanibakat mo. Ita nga rodante, hindi ang testorya ni Gayam Danilo. Ito'y drama tayo nga. Kalamba! Enornos para iti script ni Jenna Almoite. Salamat!